du tànkam lu doomu aadama nekk ci soxna yi doomu aadama yi nekk ku mag bu mag nekk ngaaman bu mag dëgg ca Bamougar alaaji ñu koy wax Baba Baro yëkkati sa loxo gaay yi gis la ku mag bu mag a ngi noonu ku ñàkk kañaan a ngi noonu jóge ko be Bamougar jokojal okoroxe xumbasi tamnu sipanona te was maga pep nda o kawloxe fakamo ten jam bugum jam dikka yarna tarbiya in ten ref xaye président xaye a jiite an a leyane fi nek fi nana kon i nga ay ina nga aloxa ka i nga o xoyla jeg ina Ibamar wek fop a madano to ino fop lay u maga ku kina leyna maga dara wagirano watin kon i ngaranga mbir Farba nu ande o ɓiy nuun saltigi Waly Diouf la nouvelle révélation plus jeune de saltigi ten gene xume xaye pour a leya nuune xaye fop a leer i nju'oxanga bo pare xaye fop a leer Que me se
mi al go fadeda tigo tigo ya no ken fade khajagora ya dewana no dewa mi fadeda tigo tigo ya no ken fade Alphonse jeunesse kawai la jeunesse Rogue la belle fille Amira kawai la belle-mère Abba kawai la jolie père wow Alphonse bin farbalay wo soxla wuyo day den ke rek at ke gardona Giropo Maray warun nuno hop wa bin farba la nu ne gedam roga ya lo xa fudin men jam way mi koy fogum warati ma présenter way jam mi war nuna redu mene fagun fa kon koy présentation ne ko ke da ñaan ko am la sabat ya son rogo ya no bi hugar na men wat men fa jam way koy le koy ana me mom ay koy ana dam de ay mom ana dum de fagun fa kay ngar men mboto men lol bo o kin wage lay ke tor na lay da ngay mom xana dum tat ku da lay da ngay taj wali kay mena kay tasu kep magun ba kam garwa gi mu ne a kon ndax mbe ama andona e kam junjanda ko yakon gartu den ko yakko nyakolu ajten gartu ay tawo abela ngaro kay fop alale o bunal gananu o vianga ke kiro sok to la tena via sok ko ga wage
otole mi mose xosu de xana xa ɓiya xe ɓe a ngasa a mbinda teen kon koy ku leyma mene rek ka jeg maam doon kan aya xana ɗom lool kam xirmra nuno fop leya nuune yasam jama jeg i xeɗan roog yaal ndiig ne i ndoka a ref ndiig na andoona yee ndiig na moƴna meen fede faak Ñaxar koy layama nuune foof le meta ref kam ley nuune a i tabaski anga nu lim 15 jours da mbuqamoyo xaye fogam ref 15e jour nene ba ngadanga lay gar mene leya ka andoona yee refe meen gar kiim o Dakaru inorum yipo to le mi gasoil a caaxaan ak kiram mene yakum tay Dakar a felanga roog xana sum xaye jip Amela ngaro goya ay kan ko paler ba wi ba ibu jayo mageso wa ko la ru manam ay bi mo appelen te soxla mo fet yam ay koy na ay lay koy ay lay dina ro bi da kam sa te be to nu bay wali ke tanam école ni dilor ji jak Jadi makai ibu kamsa, baca baca. Sekarang bensin, mana agar menjelaskan kanun ayat apa? Ibu bawa desam harga. Bilahi walahi. Ada ngaruh goyal. Anak der naik. Naik. Program ni nak jaga wajib mau guna guling. Allah Akbar. Tanam nanu bayi nunu nampak awal yang lima hope obudin. Boleh koi. Berada dalam di kita mata. Kamu naik unune mana kita pasti angga boleh menyala bagai. Boleh kagak. Deho ibarat tabas kita boleh. Mereka ada siap aku. Ayo nan leru naik bang. Bisa dari masih negeri. Kon ko yola na lay daler xay bi lay leeru nay ara ma bay bu njay o mages ine dara kam jilor la de da ka kam la in koy bugum xay ro ki da nga leer ni nay yam kam ga fela ki fo nen bal na ko la abdou wayin ke da biya ma ko ra xuden maga ngola a passé da nom tuide rek lo koy ro bawa Bawa, nom tuida ini nade. Dah aden, dah abata nom tuida yo kampung kue kay. Ini penangga jilor bone akono fat ini akon sakit. Saya apa jam. Kaya mulai boleh kau nak ada menembut mene aja kawan naik kamu di nak Kalau bukan kami hirwa, kami cuma ngok yang anggaran lain.
nge mun fagun fa ke kam décourager yam ngomir jege bu tabela ngomir a jeg xayem na nuun ne xol xaj ala canga kon xem le bi ka laaj koñ na xem na nuun ne kene na jeg ka kam koñ ke leyuma nuun fagun fa ka jega wala jege kam saate fe kon manam xay leeru jeg de waaw kene bug ma leyam xay leeru jeg de xayem ne a kon Budi am na borom neel carrément kam bugo xa convocation o feet Alphonse Diouf ne em Sa Dioufum xoy wa o Dakaru Ndiayum jalta mbela ka jaw ten kene oni kon to tuñum lay ka nun gawle andoona yee o qoye résident le aye kan njega problème ngarewna sindalen Sa TV nu ɓek o ɓay nuun bo tada nun gawul we jege na ko waag na yaq koy ban kalkin de ndet yo nak manam me andoona yee maaga Sa TV tout ɓaxa leer ke nu ɓek o ɓay nuun naqin bo ndaaw lang ke nu yipin no foofi wageer na bogu fata wisin kam mbin den mene bo mbaan gadwaama nuun paax saate in de so i ɗegin ŋaƴin Waly Djilor Djijak andim meta farna kam gara lamta nda Djilor Djijak koy manam o ndeɓanongo xe i bu ne'na me ndiki Djilor a inora o bugangan dimle wa école ne Djilor it to dimle a den wananam manam a paƴala an naye ka bul a paƴ ɓakala an naye ka bul fo o loqoɗa ɗang na took ngicoɗatin to duqelam o ɗegin fiin xa teex ɓeet ret no école na Djilor o gasin jam soom nang nang ko jegama kena xewa maaga fop xa elewaxa ndiiran wa mbagrandena yo wa andoona yee ka njangama mbagenga o ndiirano yo paax in leyi den waay Adam dam gon de xeɗanga roog xayta leer nay Waly barke ya Rasulullah école naga ku bugena fi'ma ka ngalakan fede bak wonwamo Dakaru Ndiaye bo ga o fat maga a maire ala andoona yee wiin we ka nane dur o nangin mbat dar te leye Waly a gara to ret iro o yonof ret ko ay no nan leeru nañ midi Ibou Ndiaye grand Ibou Ndiaye nen na in fa mbela kiic saate inum leyata de nen na in fa mbela kiic kam ga'una waada mbiya mbela kiicum rek xoyong leye o saate fa nga gefa de nda wax dama fane soom ga'um fa yegola teguna taga o fada den bata ƴuf a pexweyoona nen na bo inorona saate in joga a caaba o ɓaato raxa den ma anum tuwidoyo xa baxa mbana a ɗaqa bo jama dami ten way ba wa ngedam ten onay minoro Dakaru Ndiaye ndiki donc xaden ten ba magere ko waga ten tig de deɓanongo nge dur ena mene fagun faak ibu ngesala in on yaxaat ma yengola komo Dakaru inoridum gar soɓa den ɗeg xa ɓaka ngeta pit o yaɓmana nge domi faram ba inoro yam andirong geniro men so gar yaqa yaqim de kam xedana deuxième a tokes troisième be kam nang ko laye awa a gen no pin took wala khadi a gen no pindalanga ke wala mbinen gawul we ane el ayub wala fatou kam nang ko ne haka misoma ko der lew koy misoma ko der lew ngew na ko no hat nage nda koy jogoy ne catholique xanane akon de kene catholique ko i
on ne ko kena garo inshallah maga ba passé na bon sutwa jilor bon sutwa men non esa min farba ala ke anona e manam ten ref rang fe ala le inorna akala la ngale angay no rang fe aje ga je gola anona e kay song ka wala pura maga sakiran